Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Namar kejing uhud ki babuan balang na kejing bom yo scheme na KHEDC, wat hadian balayat shisnem kejing shimti ke VPP, banyalam executive committee na kaliang executive member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council, ubah Powell Soklen, ubah pet ya ke development, ha kejing ya kendu bat kilat batai kubor, ha ke arpulai terik urimpang, ula pentim ba kejing slam ban pelai ya ki scheme kadai namar kejing kabaya kendu na kadau bahab banli de ko audit online bat ula pentip ru ba kaliang ke isi lala bendep pha ya ke scheme jong ka snem arajar arpu ar bat arpulai kata ling ba ka 15th finance commission ba ka bagi don jinkermen scam ban yo no ya kejing minjur na ka commission bat ulo ongru ba na ka isi kila pha hadu arhajar saus pa sanpuinyo tli ki scheme ki bakin thom tight bat antai bat ya baro kini ki scheme lade ban upload ha ka portal jong ka ministry panchayat raj ka bagi khod ka e-gram swaraj parlot untuk kuat ka jengkot dengan him takasi ka dei ka debat ki kejing o de ki babon mo ni ya sno ni ki berai berada pada ngejut o no wen ki member jaga de sekonsel ke jongi kalau orang bawa adin cisnam lu nak kalian juga isi ke boleh dalam daga voice of the people party kam semal nak ban penmi ni ki scheme ni ki campaign roy ha kisong tau ikadam ru ki wat ki pai ba nang bo jongi ru ndi tang apa konsensi jonga ni kelen konsensi ki apa boleh mentah ngimbi scheme nak ada sekonsel ko bomot ki scheme ke badai tentang kisong tau bat ki pai ba dengan sia tu ep ba ada ui tu ka jengkan we ni ki khot juga yeng nam semla tiếp cây cái bằng như thế, ngắm chừng là có ai bật trái, đó là abadu makan dalam kan dia ka dorban mang tengah jumma, kabastan adu ka khapra adu ka aku tarik, tikila dan sebun kicing keli ka bedai bat kini ki scheme kini ki dalam scheme nak kena ka council ki jungi, ni labu kicing keli berlai teli, kila dan duduk kumpa kandai ni sebut teli kicing keli, labu haka di pakai slam je ki scheme haka bedai bat ki we de ki kam. Ngala apan jumpa be apa yang berbat haka sni ke baneng kong ki jingkeli ki bede ba kata batman kem chimnaru haka sni ke baar ki ladrung kumba sauteli ki jingkeli mo bede ba ki scheme ke pelai ni ne pokat sekosel dan re haka sni ke baar bat ka basusi kalau mana kalian u nong pri jingkeli mo u khot ke yeng chimlawan te kar kom penya ni apa sekosel ba u nong pri jingkeli u klamwan mlak ban jumpa kata di ka baneng kong ka baar haka sni ke bakut jong dorbar bu biang sa sauteli kini ki jingkeli ki berdebat ka development tendre namar ba katoski ka dono ka jingja ka jikla do jong i MP Benerom jongi na kaleng jong chairman CM ba njuru unai lam jikna persya ngil ong ba ngin dem simshu kini kini kam yu session tang ki kam ki badan kam kata tamban pas ka budget bat ka we ka an ka bangi penduk no ya ka pension scheme jong ki MBC ki barem tingim simna yo la shu ban syai ba kini ki jingkeli Tidak mahu tahu ka ngasno bakalong kabaran kam dengan pensyai kam tam ya ki pai ba baro kena bakin tip ka ika wangi ngilale bat bali meng Islam man palai ini scheme te kom bajulong ru kom bajulong hi kini kisam ki bladap hadir mengila shimti ya ka isi yang ni nak kalian ka department ke jungi kom bakalale akan dikisnam ki bladap lemba jo kan ki scheme ki bawan lemba ka 15 finance commission kani ka 15 finance commission ka stang nadu arpo arhuai baka kod mentaus nem Arjar Husan Rio. Tihapo kan ka isi jungi dia bingin apa ni ki proposal. Kamot ba habaki ngile ini ki campaign roy la kanong sikisnong sikirgon kan ngile be kalian ka department ka jungi. Kamot ni pa ni ki proposal, kamot ni pa ni ki ni ajing tho siki baro ki MDC. Pakai submit ki proposal ki jungi. Kamot ki ki jing tray ki baki kuat batray hapo ki konsensi ki jungi. Ya kan ilalaru hadian ba nakaliang juga 15 finance commission kalau penmang pisamo kalau penmang nu arpo kat nu arpo kat nu arpo kat nu kumta tak si ke jungi handu usnem arjar arpusan ka dei nam ta usnem arjar arpo lai mo ngin sutu kadau kalong bayakan dengan 15 finance commission hakini ki isi ki bradap kira lawan penteri kam tang arpo wei bat arpo kemudian kadika kamram ke jungi pat mengin pan ki proposal ni kita ki Kampen roy haki konsensi beper nakam tau arpulai bahkan ni kadai nam ta ka first installment Kehadian bagi layo adi mengila dap ai ki circular syabaro ki MDC
na kilang juki baro ki membarhi kila ai ki terwa ke juki dan ki scheme ki bikin dia apa juki te so juga tangau pa masyarakat bahakan ka 15 finance commission ki don atli ki jack scheme ke ki tight but ki on tight ngas pi asmi kata te ka tight ki bangilaban perung ki scheme ka tight ka bomo ginaban perung ya kini ki ombam umdi mo ki ombam umdi ki pung ki jaga sajan bakam ter hakan ni kata part kedon atli kim ta kawai bagi dia ban submit iki scheme ke bedi bat umbang undi bat ke baat bat ke dei bat ini ka sanitation ni ki panchana kum ta hakan ni ka tai kedon ki scheme mangi submit iki panchana haki school haki shnong kum ta ter bat hakan ni ka mentaru kedon kawai ka ki angka purchase hakan ni pat ngila ban pendrung ye ki scheme di ban thiet ki kali kedyo mo kata ka dei but nakalian on tight part ngila ban perung ki scheme ke bedi bat ki footpath ki maran football ki jingpen bhai ki school bakam ter te hadir bangila kut ke Singapore bangin pan ye ki jing terwan ki MBC ngila yo hadu kumba arajar sospa san pinyotli mo arajar sospa san pinyotli ki scheme ka membuat ki balapha la ki jong ki Johnson si ngar ngalapha ki la ki Johnson si ki ha kabungkot kini ki araja sos pa anyo san punyo tuli ki ba kentup akat tait ki don kumba syajar sos pa arsan ban hakan ni ka aka antai pat ngila pendrong syajar arfu atleski kabungkot kentup i football kita ke mana football ke jaka saja program kita ba ya baru gini ki scheme ya upload akan taka portal jongka Ministry of Panchayati Raj ka bagi angka Igram Swaraj kamu dah pendrung jangka lekadam lekajong jangka lain krak lekajong jangka merang lekajong bakam tata hal lekajong ki konstituensi bahkan ni kalau simpor bahaya ni bagi pendrung ini kisim kadang kalau nomor bakas stake bah ke perking bah ke guidelines jangka 15 finance commission ong nak mentah ya kamu football ni demla pendrung haka tight scheme kamu tanya ke bat ka jengkut di semua imlak banyak mix kita bakal simpor ni mah dan penunjuk ki membaru ngim semlala ban ne bahata korkom ong an ani pi nuksa ka we ka bakam kalau ban mentang isna ya ka jaka saja ni dam ya ka apa ki lulu na ki wa isna dam ki dok kana baka kan lang ban ka juga por nomor bangi ice cream nam tama saja nyap sna ki jaka saja kum gi sa cucu dam ya ka kin saja seru ya marsna ya ki jaka saja ban hakan ni ka bentaru ya ka tukadam kami kendro ekadam ka ha baka water kat baik ka jaka saja pat ka ha baka sanitation tegi bebu na penjung ngi baklai kata ni abi jaka saja ngi penung bat dam bat jaka saja pat nakaliang juga guidelines kam sim pedang ya kata baka portal ka kentai ya kata tengah penbaik bun bagi bekum kita dia hadir mengela penbaik iki di baro ki araja sos pak san penyu ki scheme ngila upload akan ka portal juga ikrab Swaraj idon ki hala ka jong-jong pa jokin member dan ki bapa sub kondai teli dan ki bapa hinyo fulai teli dan ki bapa prap kondai teli dan ki bapa kondai fulai teli bakam ta tak di kontak nang tah ni ka antai pa dan ki bapa live kondai teli live san teli dan ki bapa sofra dan ki bapa so hinyo po hala ka jing ibet jong ki member juga district council ngila upload ka portal ke jongi nomor mangila boot ya ko online ikan ma ni mo mangila trek atau penting kami atau online bagi guideline kau ingin lihat atau online ni lah upload ini baru ke scheme bagi baru ini ke scheme dah dapat upload mentah dekat Igram Swaraj jika ega bebu nang tapat kalong bagi baru kini ki araja sospa new teli ki scheme baru ada sospa san new teli nyiapan pelong no kongkoi teka action plan mo halak lagi ki scheme ki baru break nyiapan tahu kongkoi ke action plan ka bomot ega bangi pak nang ni kini araja sos pasan punya teli kelon dak takum ko plan ke mangingi yang ka KCDC ke yang nak menta ke scheme jong kisno mo peace ya punya cara kan ni ka pastiraj penteri kami kini ke scheme lembaki pancatiraj ke badan ong kum kita basnong ke badan siti syarit kha di nomor mangingi mdon ye kini ke pastiraj ni apa sim no mangi ko desa konsel banong no kum kata ka institution nam ta baro je kisno ba lain tak ta ka sim on baban ublu di kini tonyap senaya taka action plan dadap senaya taka action plan yang berhak bayo jeung menjur naka sokar kemi ani naka sokar pedeng te kata kadiga ike bangina le but shua banginyo ya kani jeung menjur lu ya ki scheme ki barem onglo ju scheme jong arpo ya arpo ar ya ban pendap 80%
Ting hadiah mengila simti ke isi ni ngila buat dia yang di skim ke barat terwa tapi isi ke barem dan ini dak ki MDC ke barem pat mentang ngila ya ke sapo tam ki hadu mentang ke sengi ngila yo ke jengkeng bangila pat pendap ke 4% bagi kata pat kira don shot ke skim ke punya kani ka jeng terwa ke jungi ya kan ka skim ke poi syaka nak type komponen ka long kumba life cycle silak kena penduduk tengah kita ada ka type. Nah, ka on-type baka poy arklor nyo punyulak proko eja. Tikini ki ha hausnem arajar arkulai. Jong du snem. But kani ka 15 Finance Commission kan kotno akan life poetry umat jong du snem ajar pendiri. Tingem tip la kasokar India kan menjun yang ni kiski. Namar baka por patmit. Tanay ngidang kajengkerman bang nalaipan upload ka portal ni dong kajengkerman ba ngilapan pentrikam yang ini skim dan deka sukan dia akan menjur apa jam ulai pui terima kamu ngilapan pentrikam yang ini skim kadang kalau bang yemla ban ra shawipat shawi sang ban wan mar bakini kini nalap sabil kabang yemla ban ra shawi post snap dan rai lara kasokan India akan menjur kini mo ngidon pak sakata ka bagi angka 16 Finance Commission kalau kod ke 15 kan 16 ya kini skim ke baru min up ya ga guidelines jangka 16 Finance Commission kemudian ngat terwa biang lagi ni kejuk skim hi makin rung no aka 16 Finance Commission dan ring irong ke jengkarban mapili ngelewan cepat Delhi ngelia keduk ya ka Finance Minister ngelia keduk ya ki Joint Secretary naka Panchtiraj jangka Finance jangka Ministry of Water Drinking Water bakam ta ter kabang ngela keduk ya ta ki jing kabang ya keduk khamtap abang perung online ya ni skim nadu bang simti mangi nyelas ka guidelines to amang ni bansi online kamu ni cuba ada cek tinggi si online buat. Bagi kan ini kita terekam nalu Oktober juga sampai jarasan, buat nanti kaya syai. Kini kajing si jung ia ki bill kita ki berapa pendap dia kajing terekam jiki ki prepare. Katakan dia bagi si kabamot ke bangim simla complete nadu bagi simti ke isi rai nyala budin dia kajing terekam jiki isi berkamtam ban penjanai. Ban penbahaya kajing terekam juga dengan 15 Finance Commission. Hak ba kini skim baru ke bagi terwan di MDC kedai nak tak kisah kita ke juga. Kamdai bagian terekam handika council ke jogi handika ding tak silong tak school lalu bagi asyik palang bagi senapai kana bakal tatan mo gimana football ki football ki bubun ki bala terwa de ki MDC ki prepare tinggi sukman bagi nalak ban upload ikini ke besar ta kalau bagi susna satang ya taka action plan bagi don ke jengkerban ngile akan ru bagi officer ni take order i bagi menjur ikini ki scheme kena mangingi nyok mastang no kalau menjur no apa jung ni ka uni financial year jangka 15 Finance Commission kamu ngira rekam nata ka baar pak kalong ba kembala ong ipi ngi layawan Shanisha Delhi ban terpat ya ka Ministry of Finance pak kunjuru ya ka Panchtiraj Ministry bahkan pelat no ya ka second installment kani ka second installment jung arfuai arfuasa bamo nilayo hau arfuai arfuar nakalang 15 Finance Commission Snap kala ermak nanti kalamang arf soklur life hola tingkah nam tau arfuai arfuar te haka hausam aja arf saw kala pelai kanat klur kamumot kasiteng nekan nika arf saw kala pelai aka haus nam arajar arf saw kala yo petrika mi kiski mau kumbukan optimistic scheme prepare te ka basakot kadai stangka second installment jong ka antai mo kabadai ka bangila bateri football bagaimana football Hadiah kejeng dek jungi sedalia di mengilia kendu yang minister kalau batai yang guidelines sebagai ni buat pagi hari bagi wan Delhi ni ya buat ya baru kini guideline kini nak try jungi kala trashtom yang bandai yang kata audit online ke bapak Julia menur what ke office jung AG ke syamsitom bandai yang kini ke audit online nomor tadi ke berapa mai ya ban upload ya baru ke receipt ke cash book ke balale berapa bil ono ye footpath pasan po hajar optional ka jong ke bil Isna ya ki pugom runga nasional ke jengkibil baru ya gitu ki brochure ke receipt yang ban scan hab upload apa ko online jungi kenang bak office EG kan ya ko audit arbana kala simpo ke office EG ban ya ko online umlah kata maka di sistem ke betul ini lele kumnu ngila penbet ko office EG ngila phone yang support Delhi pangila le offline audit no ya kini ale offline officer juga EG ulah ban le audit ahli ko masiteo bagi lawan pendap ia kata ngila yo ko audit report badul IDE ko audit certificate hadir ngal upload dia kena audit certificate jokan dia ka upload mo bagi yo first installment
Di mentah ga pak syukur punya tu UP ba nak kalian juga ministry kalau pelak yang kena second installment kepada karar keluar khasan nak tengka kabamut nak kalian ke jungi ngilaya wan sino yang kibil kibarim kibala pentrikam na dukini sistem kibadam dan nak kalian juga kamu ia mencari ke development ngapan pau ke sungguh ya ka Sokar India kam tambe ke Minister of Finance kebala sengap ya ke jing like work ke jungi ya ki officer ke prepare kemudian dete ko central ministry kam tam ya ki nom tray ke jungi menyitu ya pi banle wan skan ya iwe reset mo imde tang iwe reset dulu iwe project habasna kat no ke jingi ka control kat no ngi thiet de milat kumta ki don daru sau santli ki kita ki book ke bagisna nya baskan upload di ki online kasim po de ki phog na de ki busni bunbanai bakin nom tray jingi habas somit adu sibaji abje ni tang man pendiang bande yang ka por kabangin abu na kata kasakal peneng tengah IQ blade yang kena ke jungi ki chief engineer di engineer jungi ke battery system bak ke basokman ke dikatahi bala pelak yang dikasihkan installment nanti ke arpat ke suku aman pensai pi ke beri bagi ni development ni mak kalau ke jeng pensai ki pai ba hiru ke buat aman pensai kan ke po ya baru ki pai ba bahkan di sistem mengisong ke isi nak yang jungi ngim semla song thai ila trai system bat ngila pendiang ya baru kita skim kiba dewan lech ki pai ba mo dari segi pai ba ngilengok kila ada panai mesin job MBC mengi berai March berai April kita di bulan rai ki mandam suba ai footpath yang suba yaraban penhai ke school tu ngila le kita ba kita buang family kita hadu arajar tam skim ba kini lada ka menjur ke sorkar pedeng kini ki si kita yo keperluan yang sa ai no ek pada ka ba arpat apa ka bedai ba ka jingku kini ki pri mo dan isnong kiba pentrai ke kanan dan dulu kepada pentrai de ki local contractor mo kiba su ya trai mal mala sama thau ila dan ke jiku ba balih tu mental ada ke jing trai simrai umla banyo ben kadai ke jing sisa kata ten rai masuka banyak tu ya baru tu kiba pentrai kini ki scheme kiba dap yo kini ki MDC kiba rem bangi hak banyak adu kembak hak lai khasau tu di kimi mo kan ka file ke submit ki bil juki hak banyak lembaga jongki engineer, hak banyak lembaga jongki account, hak banyak lembaga jongki yang in charge jongka development, hak banyak lembaga yang jongka finance, maka simpor ado kumba khasan kan terus ni. Antara kita baru part ke IG jongki bangi siap. Mar bangila si pisa online ke berong pimne. Ono umtai akan dia ke school, ke beri ban penkai kan ke school la ai kerteng hak ke school. Bak ke school pak haban dia ubriu uban baik uban sina ya kan ke kamera ke school. Dia kira ai kerteng di kisah mereka sekolah kala ai kerteng. Uno ka ai kerteng haka work order ki ai kerteng pisok le. Maksud ai saya kata mo. Kat ba adalah submit ikin di bill pat bangga nyapan pan ya ka account mo ya ka passbook jongki aga account pat ketua kerteng power sok le. Kemudian kamelak banong kata kenu haka work order ni IP sok le haka account ni ai power. Kemudian nyapan penkelai kita ru. Haban ong ya kita ki submit ki bill bagi snano kat kum ka kerteng jong ka passbook naman ngitap online. Kemudian yang percaya kita berhak yang pandik thok dekat MBC bagian Indonesia baru pisok flat berpol di ujung ti kicimpor bakum kita bakang san dia kalong bangi nak bersih online ngin nak ban afford bahkan bakana mo maka iki bangi siu ka reflect banyak ka online jangan ke ikon soraj kena ba ka sokar pren community ka UI ini ta iding Islam dan ni kamdan panu ka jing thu jing ba bangin pas biteng bill jing bri ka bangi thu mo ke bawan syanga ko mu yami chat development la kalong jongno ngam jumpa cilang yang noru nangi one bed kat pungkajing one kajing pendap jadi officer jungi bangin ai ka deka approval nak lenjong kan ai ka approval bangin pas sanction lagu yang finance pak salih secretary pak salih check account maka siu juga dikit tikila banon ki bakum kita kajing Islam mo kajing mambiang ji ka account kajing mambiang ji phone number bakam ter ti hadu bentahi ka ibil ki basa ki don tang kembang arf saut li gijing tray ki bala ban submit ki bil ki banginang proses nak liang jangka departemen ke jungi nak liang jangki officer jungi nak liang jangki engineer jungi maka bil ke ba nak ni ki arf saut li gijing tray ka bil ke bagi deban si kalong siklor arfolak san pendhoja kalong kata siklor arfolak san pendhoja ke bagi deban si tambah kini kalong under proses kebakar apa yang kimi jengki engineer bak mi di officer ke TFP jungi patong sedap ni supply no ya kini bil tengah sepun syai ni kenang ba mo ki babun ki beliau kila ya pun singi ba hari untar ni mbak skip ten rai ke nak kena jungi ke ba ngile ke Batam kini ka jeng pelai ingin digibil kam syong hakiki ke jungi bande bak syong ka isi jungi tu mo
mas ndap IKMDC tinggal apply na bate ndai kan ka scheme kan ka grant ka bawah na ka sokal peneng ya ban buat di guidelines nga ban biang ya ki jington kambaro baka masak mata kalong ba hadir bila dapat upload akan ka portal lu nginon kampat sika approval nanti na sokal peneng nang ba ka juga poru apakah approve ya kini ki project ya kini ki scheme kan bu lu ya ka sanction ba kana bangila ban project kam ya kini ki bill tak yang suka pensyai nomor ba ngam simlayo ang pensyai po yung darbar na magkipay bagi ni kinsa 16 finance commission ru nga kan du keji ngalaong yung sa jini nyelek niya nyelek jana yang kan 15 finance commission kanang ba dapat trekam aka 16 finance commission pat yang alang menen patay ngila suk naya kita online lu ngila suk kabar kinam trade yung ngila suk kajing trade kan deploy kajing civil kan deploy tan terkadang ngila lek jana bahaya kini kanang madawan ka 16 finance commission ngin suk mengikan akan ini 16 finance commission kalau mang nupasan sama aku dia kan buat adu lepo harus mentai kan kan scheme but kai ka ba ina yo jingtip lada na public domain mo lada na public domain bahkan ni ka 16 finance commission ngila ba yo kumba adu drus pak tamplu kapisa kini ngalaong tanya ka HDC mo HDC ni nak menjual adu kan irma adu kumbah drus pak tampur kapisa bat ya kan dekat drus pak tampur pat kan penang mana kesansan kamu apa sansnem senang lalu nu aku nyo takut adu arpo lepo ni habat pendut yang di besar kita adu drus pak tampur pi kapisa ladang ingin le kembali akan 15 finance commission yang tidak benar online yang tidak benar janai kita baru kamu ngiduk mata ni kasih balik aku adu aksana pendeu ni minta kita submit ya proposal jong aku kamu hidup license of center asal license dan terkadang ngin lihat bahaya kini banganget you nomor baki officer jungi ki engineer lihat ha akan bakaduk juga ni ka 15 finance commission kemang nak lebih pintan dekat jing pula bisa jong sarap deng inget ila ban mo kan mengka jingirap nak tak kham tak be kini ski baru kini nanti jing pai mo nak kalau kisnong nak kalau school dan di mang arlak dan di mang lailak nanti isnari kecikin ya kejapnya kan untuk keski maka mengalabu banyak kejap ketika po sidang dia kawa kasi itik tu kapos ki aku aksan lang ikut kita induk ay mong isusunay ng school route ke mangi kamera dan kisnong ki sekolah tiba penbahay ke untuk buat pakai terter ini keski bide hidup ba kainga makuha panong kan kapor nakapta jud itu baru kisnong dari school ki bangila pentrekam ini keski ki barem bakin trejanay ba namar kati guideline jika 15 finance commission ki ang yangi apin pendrekam ada di footpath ibarang tangsan pemajaru ang yaman jota kamut yang bercundur siapan senang ke projek gadap siten ke projek bat akan buat projek kaya sim kum kijing tresis pasti yang berjut ki engineer jungi ki pandai laisi yang situ jaga pandai ladang imbes ladang imbiang kita ke jota lu kan warna kijing jungi akan berdai bagi sim ki bil te gachuang ketunya baru ketu ba yo ekin scheme jong ki barem ru lesi ki masayo ekin ki masawan ru bakenya telang mangi ka council kenya telang ki engineer jungi kenapa kene ka pisah ka bagi yo na kasokar peneng kan melian oi ke kembalian oi ka 15 finance commission Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.